لنویزگاه پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا یا هولێرێ سەمینارێک دەربارەی داوین پێشهاتێن دانوستاندنên کوردی yên dinavbera enekesê û pênekê de hata derxistin. Ev semînar ji xwe neya ewliye û em ê heftane hewldanê bidin ser gelek babeta. Ev yek ji wan semînarê diyaloga Kurdî ye. Ev diyaloga Kurdî ji bo çi destpêkirê de û çi jê tê xwestin û anha gihîştiye çi astê û çi gerek e. Hêviya me ew em karibin berdewam bikin ser vîwarî, em karibin ser got em hemû ne wek hevdû jî belkî bibêjin, bes em karibin hêdî bigin ser helwesteke yekane derbarî van pirsgirêkê henin êlpêşiya me yek ji wana a diyaloga Kurdî. براستی گرنگیا وان سمینارات وگ ایرو حوالا ما پارتیا یکتی کردستانی لدار خستن الویدر البارگه خال باجار هولری گرنگیا و زور مزن زور گوری و از هیویدارم انا کسی جی و ام پارتیا دنجی انا کسی قربن و تقلید جیب کنیش برگ ام بحاجت و حواراتانه ام بحاجت و گفتگوی و دیالوگانی که ام بهدور بکن آنها که حوالا دو سمیناری ده 5-6% گلی گرنگ طرح کردن و هر یکیش ماجی نرینا خو 2% دا جواب دیویژن نرین و آرا تبل هفت بند جوکی آزادی و دموکراتی ده براستی دیوی وقتی گو اف دانوستاندن کردی گو کفن وقت نقوله آلوزيك جمازنده وجينا دبرحلنا جد سكنن أف محاضرات جو كيلو رو بارتيا يكتي تشكرنا قالك يجرينجن جبو جمرو كارب هفدو جهداري بك آراء يعني قالك آراء المختلفتين جوتن مرول سر نقاط جو جرينج بسكنه كي سبب راوستاندنا فان دانوستاندنا شو أرمانج وان جو قد خوازن بسكنين شو هدف هجر بجه سري شو باشمونا وهي چه خرابیه و هنه چه دوی موضوعی دیگه که نقاش دبی و آراتین گوتن و مرود گه نقاط ایجابی که مرو کار به جملتی خارج خلکی خار بدخو یعنی کرد.